Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kapasyar ka man. Uy, dandani ka man ang agapit dito'y talon mo Ado pa'y timulak anak natang insan. Aggigiddan to amin dagita apagkwartaan. Talaga gaya ma dito'y kan talon nga agnanaed. Wan insan, nangarami daklang iti kalkalapaw ko dito'y. Ket, dito'y kalatta nga roden nga aglaklakay. Ani, saan mo nga ibagat ti kasta insan? Dito'y nga rod ti kayat ko. Tapno rumwarak, mabalin lata. Anya? Di mo ka di amaw insan. Rumwarak iti rabi Kasta ka di? Agawid ak ti kayat ko nga oras. No adak ije balay. Kanayon nga agsermon ni tatang. Anya? Sigaman kidi. Rumwar ta mamay. Saan ka pa'y anak kasango iti inom? Sipod na ala ka kas engineer insan. Si Kamat. Awan ti hilig ko iti inom. Agsigarilyon to may kadjakayat. Aginom to lakit din. Insagana kung tibalon mo, Ryan. Mami, happy birthday. Oh, thank you, anak. Kunak no nalipatam. Inton madamdaman ton regalo kada kayo, Ammom, iho. Umanayan kanyak arigalom, ayam ammom ti agbalin amanugang ko. Manen, bigbigat aday tamanan ti bagam kanyak. Ryan, bakit akon? Kat itatanapig sa akpay. Kayat ko kuma nga addaaw awirak nga apo ko. Huwen ka di, mami. Dandanin. Ma'am mo yun to ti agbalin amanugang yon. Nanayonan ti tawen kon. Mano natawan na day ti ibagbagam. Alam, mami, sumra ka kon. Ang mga numaladawak manen. Di mo mat inibusta ka nam. Nabusog ako, mami. Da kayo talaga. Paluk magandak unay. Awan ton ti mangayat kanyak no lumukmaga. Ryan, please, tulungan nakman. Anya day ta, Chanda. Marigat anak iti daytoy report ko kan ni boss. Tulungan nakman. O sige, tulungan ka. Chanda. Adaman damagat. Angem, dua tala nga makamoy ti daytoy Uy, ada sikreto na. Anya dayta? Anya tinagan dyan nakapink abalasang? Itay flag racing ceremony tayo? Jay, long hair, ana po daw? Uwen, Chanda. Type mo? Di mo pigsaan. Apay ko man umangagda. Kat baro ka mat. Kan balasang mat day jay. Ha? Single pa'y day jay? Wan. Oy, interesado ni engineer Anya tinagan na? Okay. Yam amukan ka. Ngam, tulungan na kiti report ko. Huwin ka di. Anyam, mabainak sa. Ay, si Kaa talaga. Managbabain. O sige. Ibagak ti amin a detalye akayat mo amamuan. Angam, tulungan nakpay. Nagdagulit kan aya. Huwin ka di. Tulungan ka. Melbane. Nang ipanam nga iti naglakwam iti apit mo. Ha? Inyinom mun sa manain. Inbang ko kon tatang. Di nakman lukwan na kasta. Anyak ni tatangan aya. Awan launay ti pamatim kanyak. Kasanaw no adanton pamilyam. Ay, barkada lang ti ammom. Rumwara kon tatang. Nay, Raben, papanamanain. Mapanak makisala. Sala. Anya nga oras ka manan nga gawin. Anyak ni tatangan aya. Masapol pa'y kadi nga ibagak. Saan akon nga ubing. Di na kon orayan. Maturog kan tulatan.
Taagawid ak tulatan no kay kayat ko. Pasinsakan sa anak-anak ko may di birthday manang. Ay na, sa anak matlang nga nagsagana. Tadudwa kami matlang ka ni Ryan ijay balay. Kan napanagtrabaho. Ita, agmay-may sa akmanan. Ay, Narigat ti agmay-may sa. Di mo't lang aminan mga sawa ni Ryan. uray ni Melvin. Adumat dagiti babae nga arman na. Ang di mo't makapili iti kapkap na kan na. Ay, jakman ammo kadagijay ababaro. Noan niya nga ta ati klase ti babae asapsapulen da. Napintos ti aldaw mo Ada ka din imasidagkan ka? Nga niya. Guwapo abaro. Awan pa'y mat. Ilukat mo man ti FB. Amangan no inad na kan. Kasano nga mo? Imasidag kanyak ni Ma'am Chanda. Kat? Ada ka no engineer akayat na ti makiam-am mo kan ka. Asino? Iso nga rod alukatamon ti FB. Ay, madama pa'y laang ti trabaho. Intun rabi into laangan. Ay na, excited akon girl. Kat ibagam to kanyak ano asino day chay. What? Oh, Insan Melvin. Kunak no saan kan nga gawid? Mabaling ka di, mat. Kadito yan kalkalapaw ko ti balay ko. Apay, malaman na. Umay ka man picturen? Anya? Adala ang pangusarak iti picture mo. I-display? Ado ti mga yat ababaya. Una, mala. Agplastar ka man kidi. Tapicturen ka. Melvin tinagan jay nag-friend request kanyak, IJFB. Kat, anya ngay tilangana. Guwapo? Gwapo Ngam amumutan, picture laang. Ipakitam tuman kanyak. Kasladyak pa'y nakitkita day jay arupa dito'y. Kaya't masawan, outsider. Nalabit akas ta. Agam amo kami pa'y laangan nalaing. Wow, exciting Anya nga tati pagbanagan ti love story yo. Thank you, Ryan. Naisubmit ko ti report ko kan ni boss. Saktirong bang agyaman kan ka, Chanda? Ha? Apay? Katsat ko ni Kathleen. Talaga? Kaya't nangarot nga agmeet kami. Ang san pa'y langay ta. Tanay, jak pa'y lama iturad ti sumango kan kwa na. Kitaam Taamangan no agbain-bain ka manan. Ay, amangan no unaan na kati sa bali. Saan mat siguro? Ay na Ryan, saan ka nga agpatay-patay? Taamangan no maunaan da ka. Papanamanan. Nakaigamak iti bola, tatang. Mapanak makibasketball. Amangan no makiinom ka manan, Anya ka ni tatang na ya. Bayam ka di nga ipapas ko ti kinabarok. Jak tumaaramid dagito yan no addan asawak. Amo Melvin, kaya't ko na mga asawa ka. Tapno agbalbaliw kamittain. Madanon to day tangal daw, tatang. Saan kayo ang madanagan? Plaza day ti malabsan ta, Kathleen. Nayaw awantan samot kan. Si Kakit Dimat, magnakalaang ka di. Nagsakitan ti sakak. Itay tapay amagmag na. Friend, ni Melvin. Asino Melvin? Di ka chat ko. Anya? Sa dino ti ayan na. Ito duman. Tani, nagadumot ti agbabasketball. Diyan nakablo. Kita agman. Day jay natayag gayam kan na bakit di pamagina. Unyag pa iso. Iso na laang tanang isip. Asit gak nga ta? Ayaban ta Ay saan? Kababain. Mabait lang. Melvin! Ay, apay nga inayaban. Oh, dayjay, timalyaw. O masidagan dito ayan ta. Ay na, guwapo mat gayam, Kathleen. Nang runa no iti asidig.
Kumusta? Ha? Oh, sumbat ka? Hello? Melvin, iso ni Kathleen. Jay kachat mo nga. Oh, si Kagayam, Kathleen. Nice meeting you. Nagkita tamot langan iti personal. Ay, na. Ryan, rumwar ka pa'y dita silid mo. Adda ni Melvin. Uraya mon, Melvin. Inyawin na ngamin ti trabaho na dito'y balay. Isumanan ati pagpuy-puyatan na. Ay, kasanungay ang makasawa ni insan ko, no kasta? Addaytan. Insan. Pasensya ka na. Medyo busy ak namin. Sige, panawan kayo pa'y. Mangisagana ak itikanan nyo. Insan. Anya tinangusaram nga di picture ko iti. Ha? Asino ni Kathleen? Apay? Nagkita kami itay di basketball court. Nagpintas si ka. Inaya bandak, di masidagak. Anya? Nagloko ka. Inyaramidan nak iti Facebook account ko ajak amo kayat ko day tangay naramid mo, insan. Oy, Melvin, para kanyak lang ni Kathleen. Saan mo nga agawan? Di nakman rabakin iti kasta. Aywan gayam. Agsarita kami into no bigat. Kayak adiskartyan da ito, insan. Shot pa iti ko nam. Anya? Saan asika ti kachat-chat ko? Ni insan ko dayjay. Engineer. Ngam sobra ama nagbabain. Iso a picture ko, kinagan ko ting kabil na. That's not fair. Kathleen, saan ka ko maagumura? Sa anak nga engineer, akas iti insan ko. May saak lang aman nalon. Ngam na puno ak nga agayat. Agtalag ka kumakanyak. Melvin. I love you, Kathleen. Umunapay lang ang panagkita ta. Inayat kan. Oh, apay Ryan. Adda ka di problema? Awan, mami. Saan ka man ngaminan na matagtagari? Amamu kan, anak ko. Kasta ka, no adda parikot mo. Inak kasarita ni Kathleen. Iturturod ko nga ibagakan ko na. Asak jay kachat na iti Facebook. Saan kat ani Melvin? Anya? Kathleen. Nagkita ta ka di din? Siyak ni Ryan. Ti kachat mo. Wan. Maawata kon. Naibaga kanyak ni Melvin ti amin. No kasta, amumon. Kathleen, kuwang amin. Anya ti kayat mo nga ibaga? Ayatan ka. Ryan. Itaklangan na gayat iti kastoy. Imo na ngaminan ni Melvin. Anya? Sorry. Naturturad ni Melvin ngam sika. Iso ti kayat ko. Anya? Nagsakit, Mr. Lonely. Tagayan ayaten da Melvin ken Kathleen. Sayang akan ito. Kataging gaita, awan pa ilaeng girlfriend ko. To'y pagayam mo, Ryan. Pagyamanan mi ti panang ipatulod mo iti daytoy apakasaritaam, pagayam Ryan. Talaga abigdot mo. Tano kuma naturod ka, nalabit asika kumaita ti boyfriend ni Kathleen. Nupay kasta, pagyamanam latta, tagapuken ka, na girlfriend ti kasinsin mo ni Kathleen. Dumteng tulat ta, ti talaga aparakan ka, pagayam Ryan. Bueno papagayam, kay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Ryan, iti probinsya ti Isabela.
tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.